La Poi Urnado siaka Portugal national team ban pengkrek mi madan haka World Cup qualification Persia ek Republic of Ireland. Kata haka step juga kat sautrik na bombar arjara pusan haka por si beje sipawa men step. Bat la raja baka Portugal kan job yaka Republic of Ireland. Klarung lupa siaka World Cup arjara puhenriu. Wadlakan rem noru haka jingdekai kebanwan Persia ek Armenia. Bat kumban supen kenmau hangne bawatla Urnado de player obala sapos nem karta Henry hakane ke World Cup qualification pat Urnado layo sankol bat obala yo bun koltam hakane ke World Cup qualification menta de Erling Haaland kan Norway obala yo hadu khat arkol watla ke jilekai kan de halaying jo ke Republic of Ireland Henry ke Portugal ke padon menta ya ke squad ke baklan kadon jingkermen ban job ke Ireland ke Portugal ka job lesin ya kaj sisin ke baladon mentas popon kad ba ke Republic of Ireland ke job tang sisin ya kaj sisin ke ladon tang sapon pi ti kena ne em ba ke Portugal kan job ya ke Republic of Ireland bad ba Urnado unyo pan tep kol hakan kat sautrik ai komen jong pi tar hakane ke video ada pide ki fans jong Urnado namar hapa pej baga Portugal kadon jikermen siapan rung direct siaka World Cup arajara punriu klaim dadon kambali lekai haka playoff namar balai namar pementa kadon klidu haka miji kenpon haka grup F hadu shipopon te tungin sepej hakane ka step kat sautrik ka por sibeji shipwa men step yakane di jilikai Hapdeng ke Portugal, Persia ek Republic of Ireland. Kuplay sibon.